Ang aran hanamay ug anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo madahaiyo. Kabugtuan kaya nimang kita so garinusa nga panimalayhan Dios. Upo din pagtapod pangaro kita hinpasaylo han Dios Amay kay tugubiyahin kaluoy o pagpait. Nagtutugan ako nga Makagarahong nga Dios, o o kaiyo akong kabugtuan, kay nasala ako hahuna-huna, kapulong, buhat, mapagpasibaya, tungod han akon sala, han akon dako nga sala, sanglit nga maya ako kan Santa Maria Berhen, han mga anghel ug mga santos, o kaiyo akon kabugtuan, nag-ampo ako niyo haaton Ginoo nga Dios. Kaluunta kita han makagarahom nga Dios, pasayloon na naton mga sala, nga dadong kita niya nga tuhan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Magampo kita, makagarahom nga Dios, itugot nga maglipay kami, puno hinbaraan nga kalipay, ngan magrayha kami, punuhan mapanasalamaton nga buhat, kay didahan pagsakahalangit ni Jesucristo nga imo anak, ginbayaw anamon tawhanon nga kinaiya, ngan kun ngain katoy Kristo nga amon ulo, kami nga iyalawas, malaumon nga gintatawag ngadto. Pinaagi hanamong Ginoo Kristo imo anak, nga upod ha imo gan Espiritu Santo, buhi og nagahadi, Dios sa dayon nga mga katuigan. Amen. Alayon paboroko. Yan na, igpapahayag ang pulong han Dios, kanay sentro amo hi Kristo, nga presente dida hini nga pulong. Pamati kita, base tumubo kita hapag tuo o pagsunod ha iya. Pagbasa, tikang han mga buhat han mga apostol. Minahal ng mga nga Teopilo, dituhan siya han naging sulat ko nga basahan. Ginsaysay ko, anatanan niya ginbuhat ngan gintutdo ni Jesus, tikang han pagtikang niya, han iya burhaton, tubtub han adlaw, han pagbaya ha iya ngadto halangit. Hawaray pahiya babayawa, gintugon niya pinaagihan gahum ang Espiritu Santo, ang mga tao nga iya ginpili hin ka mga apostoles. Sulod hin kapatan kaadlaw, tikang ni hiya mamatay, nakadamo hiya pagpakita haera. Ang mga paagi nga nagpamatud hin waray ruhaduha, nga buhi pahiya. Pinakita hiya haira, nga nakigyakan haira, may tungod han ginhadian han Dios. Nga nang katirok na nira, gintugon hiya nira. Ayaw kamuan ay pagbaya Jerusalem, kundi hulatan niyo, ang hatag nga ginsaan han akon amay, ngan akon iginsumat ha iyo. Nagbunyag hiwan hin tubig, kundi pira na lakaadlaw, pagbubunyagan kamo han Espiritu Santo. Han pagkatitirok han mga apostoles upod ni Jesus, ginpakian han hiya nira. Ginoo, ibabalik mo na ba yan na nga panahon ang ginhadian ng Israel? Binato ni Jesus sa era. Daan na ginbuot ang akon amay, ang mga panahon ng mga adlaw. Nganuaray niyo katungod hin paghibaro kung saan ini mahinanabo. Kundi kung kumunsad na ang Espiritu Santo, mapupuno kamo hingahom, ngan magiging mga saksi na kamo sa Jerusalem. Habungto nga Judea ug Samaria, ngan habungto nga kalibutan. Kaumaniya pagyakan hini, ginbayaw hiya ngadto halangit, samtang kikinita hira haiya, nga nasalipdan hiya hindampog. Hanag titinutok hira ngadto halangit, samtang nagtitipaigbaw hiya, tigdal ang tinindo tupad haira induha katawo nga magbusag ang mga panapton. Nagsiring ini haira, mga taga Galilea, ano nga nagtitinutok kamo nga nagkikinita ngadto halangit. Ini nga Jesus nga ginbayaw ngadto halangit, tikang haiyo, mabalik haamo nga haw nga paagi, nga iiyo hinkitan han iya pagsaka ngadto halangit. An pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Ano yung baton? Sinakan Diyos, upodin mga guli at kalipay, ang Ginoo, sinaka upod ang tingog hin mga turunggon.
Sin maka ang Dios upod in mga pagbuliat hingkalipay. Ang Ginoo sinaka upod ang tingog hin mga turunggon. Sinakan Diyos, opo din mga guliat kalipay. Ang Ginoo sinakaupod, ang matingugin mga turunggon. Sinakan Diyos, upo din mga guliat kalipay. Ang Ginoo sinaka, upuran tingughin mga turunggon. Pamakpak na kamu nga may kalipayan, kamu nga tanan gud nga mga katawhan. Hinpagdayawan Diyos iyo guliatan, hindag ko nga tingog iyo pagkantahan. Ang ginawa nga niyo kahadlukan, ang Diyos nga gilalabawihan nga tanan. Hiya mo ang hadi nga dakugod man, nga nagkahadi ang bugos nga kalibutan. Napakadto ang Diyos, han iya trono. May mga guliat, hingkalipay dito. Ngan mayada mga pagtrumpita indag ko, samtang nasa kananga, adto nga Ginoo. Pagkatang adtuhan Diyos hin malipayon, pagkantahin pagdayaw ahadin naton. Hadi ang Diyos ang tanan nga kalibutanon, pagdayawaya mga karantahon. Nalingkod adton Diyos nga amon Ginoo, didtohan iya baraan nga trono. Ngan iya ginhadian tikang dito. Ang nga tanan nga nakanasuran hintawo. Sinakan Diyos, upo din mga guliat kalipay. Ang Ginoo sinaka, udang tinugin mga turunggon.
Pagbasa, tikang hansurat ni San Pablo, ngadtuhan mga taga-Efeso. Mga kabugtuan, nahangyo akuhan Dios, hanaton Ginoo Kristo, an nga harangdon nga amay, nga ihatag haiya ni Espiritu han kinaadman, basi magmaaram kamo, ngan amo an magpadayag han Dios ha iyo. Basi kumilala kamo ha iya, ginahangyo ko nga mabuksan unta an iyo mga hunahuna, basi ibaruan niyo an paglaom, nga tungod hini gintawag kamo niya. Kung ano kahura an makaaramdok nga mga kaupayan, nga iya ginsaad ha iya mga tawo, ngan kun ano kadako an iya gahom nga nagbubuhat dinhi aton nga natuo. Ini nga gahom nga anhi aton amo nga haw an gamhanan nga kusog nga ginamit niya in pagbanhaw ngan paglingkod kan Kristo ha iya tuo didto ha langit. Nagahadi Kristo didto labaw han nga tanan nga mga langitnon nga mga punuan, mga magburuot, kagamhanan ngan mga Ginoo. May ada niya ngaran nga labaw han nga tanan, nga ngaran hin kagamhanan, linhi hini nga kalibutan, ngan didto han masunod. Iginbutang han Dios, haubos han pagdumara ni Kristo, an nga tanan nga mga butang, nga nigintubyan hiya, nga dahan singbahan, usa nga labaw nga Ginoo an nga tanan nga mga butang. Ang singbahan amo ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya amo ngahaw ang naghihingpit han nga tanan nga mga butang, hangatanan nga dapit. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Alayon pagkabakdaw parahan santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maadahayo. Kan maadap man haimo. Pagbasa tikang Han Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Marcos. Mayaong ka Ginoo. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Kadto kamo habugos nga kalibutan, ngan igwali niyo an maupay nga sumat, hangatanan nga katawhan. Matatalwas ang bisan hino nga natuo, ngan kabunyagan, kundi ang diri natuo paguhukman. Tatagan ang mga natuo hini nga mga pangilalan hingahom, paiwaso nira ha akon ngaran ang mga yawa. Magyayakan hirahin iba nga mga pinulungan. Diri hira maano kung kumaput hirahin mga halas o minumin makahihilo. Ngan magkakaupay ang mga magsakit nga dadapatan han ira mga kamot.
Katapos ni Jesus makighimang raw haira, ginbayaw hiya ngadto ha langit, ngan liningkod hatuohan Dios. Nagkalakat ang mga tinunan, nga nagwali ang tanan nga dapit. Ang Ginoo kaupod nira, didahan ira mga buhat, nga nan ira ay ginwali, ginpadig-on, pinaagi han mga milagro, nga ira ginbuhat. An maupay nga sumat hanaton kataluwasan. Pagdiyawong ka, Kristo. Maupay nga aga hayo nga tanan, mga kabugto ang kudidakan Kristo. Siguro naka-obserbar na kamo di dahiton pre-departure area, iton mga international flights. Di dahin nga lugar, madrama. Damo nga drama ito na hinanabo. May ada mga anak nga nag-aaraba kay magikan iton ira nanay. Happy Mother's Day nga anya na, mga nanay. May ada mga anak nga nag-aaraba kay magikan iton ira tatay. Udi nga ni mga asawa nga nagtatangis kay magikan iton ira bana nga tuhalangyaw base magtrabaho. May ada nga nakitaan nga usang bata nga ura-ura gud an iya pag inaraba. Na diri gud iya nga lumakatan niya tatay. Nakapot pa nga ni didahan paahan niya tatay pag hawid nga diri lumakat kay sugaran niya kabiduan nga malakatan iya amay. Sumakuri iton ano pa daw ini pagpanamilit may ada kabiduan. Yun ang adlaw nagsasalin uro kita han pagsakahalangit han aton Ginoo. Didahining hitabo waray drama, waray pagpahayag gin kabiduan. In fact, didahan aton Salmo responsoryo nasaring sina ka ang Dios upod in mga guliat in kalipay. Ang Ginoo sina ka upod ang tingog in mga turunggon. Kalipay ngan pagsalinurog diri pagbido. Gilaladawan nga sina ka anaton Ginoo nagtipaigbaw hiya ngan waray na hiyay kit-i haniya mga tinunan kay nasalipdan na hiya hindampog. Didahan aton ebanghelyo amo gihapon anigin susumat nga nagtipaigbaw hiya ginbayaw hiya ngadto ha langit ngan lining ko natuo han Dios. So daw sugad dihin linakat hiya, daw sugad dihin binaya hiya. Pero ni Ebanghelyo nga haw nasaring nga nagkalakat ang mga tinunan nga nagwali ang tanan nga dapit ngan ang Ginoo kaupod nira dida han ira mga buhat. Ginbayaw hiya nga to ha langit pero kaupod hiya dida han ira mga buhat. Siguro karigsingon nga an pagsakahalangit han aton Ginoo diri usa nga pagbaya. Diri usa nga pagpanamilit tani mga tinunan. Diri usa nga pagtalikod ha ira. Kundi usa nga bag-o nga presensya dida ha ira. Amo ngani nga diri ira mabiduon kundi malipayon. Amo ngani nga diri ira nagasusubo kundi nagsasalinurog. Tungod kay ang pagsakahalangit ang atong Ginoo usa nga bag-o nga presensya niya kaupod han iya mga tinunan. So karisigon gintuman niya saring nga magiging kaupod ako niyo tubto ba katapusan han panahon. Tubto ba katapusan han kalibutan. Kaupod hiya han iya mga tinunan didahan ira mga buhat ngan ginpadig-on an ira pagwali pinaagi nga hawhan mga urusahon nga butang
nga ginbuhat han Ginoo pinaagi han iya mga tinun-an. So may ada niya bag-o nga presensya dinhi aton. Bago nga presensya pinaagi hiton Espiritu Santo. Aniya anay presensya ha aton usa nga presensya nga material, usa nga presensya nga pisikal. Ngan maaram kita hiton kinaiya hiton presensya nga sugad hini. Permi ini limitado. Limitado hiton panahon, nga limitado hiton lugar. Hiton presensya nga lawas nun, ngan material, may ada kinaiya nga sugad hini. Limitado. Pero ito niya presensya na haaton, di ka niya pagsaka nga to halangit, nga didahan pagpadala niya ng Espiritu Santo, usa nga presensya nga diri na limitado iton panahon nga niton lugar. Salit nakakasaring kita nga hiya, kaupod naton hangatanan nga dapit, nga hangatanan nga panahon. Di Kristo hadto yana ngan iton ti arabot. Di Kristo nga nakadtohan ini nga dapit aani liwat haaton. Nga ni Kristo nga ani haaton aato liwat iton iba nga mga lugar. Tungod ka ito niya presensya diri na limitado. Iton tawhanon o lawas nun na presensya. Amo ngani nga ang mga tinun-an malipayon, ang mga tinun-an madinasigon hira hinpagtuman han ira buruhaton. So karon sigon usa liwat nga gintatagan hindoon han nato niya na pagsalinurog, amo an ginbilin nga buruhaton han Ginoo nga daan iya mga tinun-an. Siring ni Jesus idan siya nga pagbasa, magiging mga saksi ko kamo pa Jerusalem, pa Judea, pa Samaria, ngan habugos nga kalibutan. Didan ebanghelyo nasa ring hiya igwali niyo ang maupay nga sumat hangatanan nga mga dapit, hangatanan nga mga nasod. So gintatagan kitahin na pagkilala nga ini nga Ginoo nga sinakahalangit aada kaupod iton iya mga tinun-an ngan padayon nga nagbubuhat dida haira. Nagbubuhat dida hiton pagin matinumanon hiton mga tinun-an hiton ira misyon nga ira kinarawat tikang kanaton Ginoo. Iton singbahan nga nagwawali han maupay nga sumat usa nga singbahan nga aday Kristo haira. Iton singbahan nga nagpapahayag hiton kaluoy ngan pagpasaylo hiton Dios nagbubuhat presente iton Ginoo didahaiya. Iton singbahan nga nagaataman nagsisirbi hiton katawhan pinaagi hiton pagdara hiton kataluwasan hanaton Ginoo nga dahiton nga tanan nagbubuhat ngan presente ang Ginoo didahaiya. So diri iton pagsakahalangit usa nga pagsumatahaton nga waray na dinhi kanaton Ginoo kundi nga mas kaupod ngani naton hiya kay aada hiya hangatanan nga lugar hangatanan nga panahon nga didahiton aton pagin matinumanon han iya ginbilin nga buruhaton para haaton mas nakikilala ini nga presensya niya mas nadangat ini nga presensya niya nga dahiton nga tanan nga katawhan nga dahiton bugos nga kalibutan. Alayon hinpagtukdaw nga naton niya na ipahayag nga naton pagtuo. Nato ako han Dios amay nga makagarahom han nga tanan, pagburuhat han langit ug han tuna, ug kan Hesukristo iya bugtong nga anak nga aton Ginoo. Nga iging panamkon halarang han Espiritu Santo, igin anak ni Santa Maria Berhen, igin sakit ni Poncio Pilato, igin rise ang krus na matay nga ginlubong, linmusad ang mga impyerno, ay katulog ka adlaw na buhi liwat didaan mga minatay. Sin makahalangit talikod hatuo han Diyos amay nga makagarahom han nga tanan. Ikan didto makanhiliwat kay maghuhukom han mga buhi ug han mga minatay. Dato ako han Diyos Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, nga may pagkaangbitan han mga santos, nga may ikawara han mga sala, nga may pagkabuhi han mga lawas, nga may ginabuhi nga waray katubtuban. Amen. Kapag saka hanaton Ginoo nga tuha langit, mayada mga anghel nga nagsumatan niya mga tinun-an han pagbalik niya kauninahan.
Samtang aton hiya pinamumulat, ipadayon ta aniya mga buhat, inupdan hin pagampo, nga tuhan aton langit nun nga amay. Ngan masaring kita, kaluoy kami Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Tungod han bug-os nga singbahan, base magmadnasigon hiya pagtuman han misyon nga gintapod ha iya pinaagi han kaapostolisan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Tungod han mga kapalian, mga reliyoso o reliyosa, base ang misteryo han pagsakahalangit ni Kristo, mag-aghat hakada tagsa haira hin paniguro, haira pagmisyon, ngan hapaghalad han ira kalugaringon, tungod han mga buruhaton han singbahan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Tungod han mga nangungulo han ato nasod ug mga katilingban, base dida han ira pagserbisyo, an kamatuoran, an maglamrag haira, ngan dida han ira pagbuhat, an katangkod, an magduso haira, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Tungod hadto nawawarayan paglaom, nga naguhuna-huna nga ginpabayan lahira han Dios, base paabaton hira han makagarahom nga amay, han iya pagpaura, ngan mabuligan hira, han kaupayan, ngan pagbulig haira ikasitaw, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Tungod ha aton nga tanan, base dayuday, aton makit-an, ngan magamitan ang ginhatag ha aton han Dios, nga mga higayon, hin pagpasamwak, han maupay nga sumat, ngadto han mga tawo, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. May gugmaon nga Dios, ani mo anak na lingkod idahan ni mo tuo, awaray katapusan nga himaya. Pamatia anamon mga pagampo, nga nitugot ang katumanan hanamon mga hingyap, tubdohan mahimayaon nga pagbalik ni Jesucristo, nga imo anak, ug amon Ginoo. Amen. Amen. Alayon pamoroko. Kay naandam naman kita pinaagi ang pamati o pagbalandong hampulong han Dios. Mabalhin na kita nga tuliturhiya han Eucharistia. Dinhi magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro o mga buruhaton han parokya. Ganyan na, upudan aton iba pa nga mga halad, aton dadadon ang tinapay og bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik ganiha aton kumuupahan Dios, pagbalyuhan aton makasasala nga kinabuhi. Itikangan naton ini, pinaagi, ang pagkanta, ang paghalad.
nga tanan nga aniamo, Diyos naman, di ka nga mga kamo, sakit ang inanan, ang mga upang ganiyay o karawatan, ang mga matupay, ang mga kalipay, ang kasing-kasing ugan maupay, kakabuto. Diyos naman, nga tanan nga aniamo, Diyos naman, di ka nga mga kamo, saglit ang inanan, ang mga upang ganiyay o karawatan Ginoo. Ang mga matungay, ang mga kalipay, ang kasing-kasing mo ugan maupay, Diyos samay, nga tanan nga aniamo, Diyos samay, di ka nga mga kamo, saglit ang inanan, ang mga upang ganiyay. Kabugtuan pagampo kamo ngayon aton halad karawton han Dios samay nga makagarahom. Karawaton tahang Ginoo ini nga mga halad, di ka na iya mga kamot, kapagdayaw o paghimayan iya ngaran, anamong kaupayan ng bugos nga simbahan. Ginoo nagahalad kami haimo hini nga sakripisyo, yan ang nagsasaurog kami han pagsakahalangit han imo anak. Nangamuyo kami nga pinaagi hini nga baraan nga pagibalyuay hin mga upa. Makabangon kami upod haiya, ngadtuhan mga himaya halangit. Pinaagi kana Kristo nga amon Ginoo. Amen. An Ginoo maada haiyo. Ngan maada man haymo. Bayawa an iyo mga kasing-kasing. Binabayo man namon ngadtuhan Ginoo. Pagpasalamat kita han Ginoo naton nga Dios. Agay og sadang hiya pasalamatan. Amay nga makagarahom, angay og sadanggod nga magpasalamat kami haimo. Pinaagi kana Kristo nga amon Ginoo. Yan ang adlaw Kristo an hadi han himaya ug magdaraog han sala ug han kamatayon. Sina ka nga tuha langit, samtang nagaawit ang kaanghelisan han imo kahimayaan. Hiya ang namumutngaan han tawo ug Dios. Maghurukom hang kalibutan ug Ginoo han nga tanan. Nawara hiya haamon mga mata, dirihin pagtalikod haamon, kundi base hiya maging paglaom namon. Kristo ang tinikangan ug ulo han singbahan, aniya ginkadtuan among ginlalauman nga amon masusundan. Ang kalipay han pagkabanaw kan pagsaka halangit, nakabag-o han kalibutan. Sanglit puno hin kalipay han pagkabanhaw, nga tanan niya katawan ang kalibutan nagrarayhak, ngan bisa ng kagamhanan han langit o nga pagsiring. Sugad man kahumanhan panihapon, iya kinuha ang kalis nga nagpasalamat liwat imo. Ihinatag niya hanya mga tinunan nga nagsiring. Karawtan niyo ngan inom kamo nga tanan hini. Kay amo ini anirimnan hanakon dugo.
Ang dugohan bag-o ug waray pagkapapas na ginsaaran, nga iguula tungod haiyo, ugan nga tanan nga mga tao, base mapasaylo ang mga sala. Buhatan ninyo nga hinumduman haakon. Higduganta ang misteryo han pagtuo. Hapagdumdum man niya kamatayon og pagkabanhaw. Amon ginahalad ha imo Ginoo ini nga tinapay han kinabuhi ug girimnan ha katalwasan. Hapagpasalamat ha imo kay ginpakatakos mo kami hin pag-atubang ug pag-ataman ha imo. Nangamaya kami ha imo ha kami nga tanan nga nagsasasaro han lawas ug dugo ni Kristo magkaurusa pinaagi han gahom han Espiritu Santo. Ginoo hinumdumi ani musing bahan habugos nga kalibutan nganhing pitahiya didahan pagsihigugmaay. Upod kan Francisco amon Papa ug kang Crispin amon Obispo ug nga tanan nga kinarawat han sakramento han orden. Hinumdumi liwat anamon kabugtuan nga pinahuway na punuhin paglaom nga hira mababanhaw. Pasud lahiraw gan nga tanan nga mga minatay nga daan kapawa han imo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matakos kami makaangbit han kinabuhi nga dayon. Upod han baraan nga Birhen Maria, Iroy han Dios, han baraan nga Jose, iya esposo, han baraan nga mga apostol, ug han nga tanan nga mga santos nga nakalipay ha imo, hang nga tanan nga katuigan. Itugot nga magdaig o maghimaya kami ha imo, pinaagi ka na Kristo nga imo anak. Pinaagi haiya, didahaiya, upod haiya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, haimon nga tanan nga himaya ug pagdaig makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Kay gintutuan man kita han Ginoo ginimo nga bungto pinaagi han pulong han Dios ayaw kita pag-alang hin pagsiring. Pinaagi han panabang hanimo kamaluyon, dayuday mahigawas kami han sala, ngan mataluwas kami han nga tanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat han pag-abot na Jesucristo nga amon manunubos. Ginoo Kristo kay nagsiring kaman hanimo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko ha iyo, anakon kamurayaw iahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi anamon mga sala, kundi an pagtuo hanimo singbahan.
ngan sumalaan nimo kaburuton, ihatag haamon ang kamurayaw ug ang pagkaurusa. Ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. Ang kamurayaw han Ginoo dayuday maada iyo. Kan baada man haimo. Ipakita tayo na ang kamurayaw nagahadi dinhi haaton. Ini ang kordero han Dios nga nagkukuha han mga sala han kalibutan. Baraan kita nga tanan naging tatawag nga dahan iya sa saro. Ginoo dire ako takos sim pagkarawat haimo kundi pagluwas lan imo pulong ken mag-uupay ako. Baruwalis ka, diri mapulan, ang limpag-limpag, inuulayan nga tanan, nga palaran, basi ang tao, waray ibigan, ang gadang at kaligutan, diri dayuday, ang kahutagan, agwasuro, pagkatawa-tawa, at maglipayo, pagtataliman, at
Alayon pagkatukdaw. Magampo kita, makagarahom ug waray katapusan nga Dios. Iginhatag nimo haamon dinhi hatuna ang mga misteryo nga nagpapahayag han langit. Anamon Kristohanon nga kamaduruto, magdaraon ta haamon di naatoy Kristo, nga nakaangbit hanamon tawhanon nga kinaiya, nalingkod nga mahimayaon didtohan imo tuo, nga buhi ug nagahadi upod haimo ug ang Espiritu Santo, Dios sa dayon nga mga katuigan. Amen. Alayon anay pagalingkod. Sunday announcements. Ang Novena Mass han Holy Trinity iton May 17 nga da May 25 aada haaga nga misa 5:30 Lunes nga da Sabado ngan alas 5 a.m. kon Domingo. Ordination Band. Reverend Arnold Pagakpak Bagon from the Lady of Salvation Parish, Buwa-Buwa, Salcedo, Eastern Samar, will be ordained to the Sacred Order of Presbyters by the Most Reverend Crispin B. Vargas, D.D., on June 18, 2024, 9:30 a.m. at the Parish Church of Our Lady of Salvation, Buwa-Buwa. Please inform the bishop or any priest in the parish for any irregularity or impediment. Marriage banns. Elmer P. Odevilas, nga anak ni Elias Odevilas, ngan Milagros Padron, imbuot mga sawa kan Charmaine T. Anyano, nga anak ni Cesario Anyano, nga Nidalin Tejero. Date of marriage, June 25, 2024. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Diwan, Eastern Samar. Ed Bert Arvin D. Daria, nga anak ni Edelberto Daria, og Maria Bertila Dagsa, imbuot mga sawa kan Leslie Abing, nga anak ni Antonio Abing og Lucy Fabiliar. Date of marriage, June 22, 2024. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Diwan, Eastern Samar. Antonio Y. Abrahano, nga anak ni Domingo Abrahano og Natividad Diodico, imbuot mga sawa kan A. Mabel A. Diagro, nga anak ni Dalmacio Diagro og Emily Albao. Date of marriage, June 18, 2024. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Diwan, Eastern Samar. Damo nga salamat han mga mass sponsors, commentator, lectors, psalmist, choir, lay ministers, altar servers, collectors, ushers, nga naiyo nga tanan nga nagtambong hini nga santos nga misa. Alayon pagkabakdaw. Ang Ginoo maada haiyo, Ngan maada haimo. ngan bendisyonan kamo han makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Humanaan misa dadaniyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.